Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwani kazo umukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi rikakubwira ngo uragaciro kino gose kuramaze ukanda subscribe ngubutsa nawe tarayikora kuyikora kakanga kugira ngo igihe cyo tuzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro naryo bashikubakira mu bambere ndetse kandi turesheho no kujya tubona 3 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka anga kuri Wikipedia TV naho naro nubundi onge twemerere udutiza umwe moto kina muturamburire hamwe izipaza amakuru mashya n'ubundi na amakuru komeshkenda atigisa bitangaza amakuru y'ibitandukanye kuri amasara n'ubundi akomeshwe ndagaruka ku makuru adasanzwe by'umwihariko na makuru yerekeranye n'ibirori byerekeranye n'ubundi n'irahira ry'umukuru cy'u Rwanda Paul Kagame uretse kwa n'ubundi yatsinda amatora yabaye ku itariki ya 15 ndetse na 16 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka 2024 turimo kugeza amagingwariro biteganyijwe ko uyu munsi kuri uyu munsi wa tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 2024 aribwo umukuru cy'u Rwanda Paul Kagame agomba kuba yarahirira izi nshingano n'ubundi yatoriwe n'ubundi aho agiye kuba rero yatangira gushyira mu bikorwa ibyerekeranye no kuyobora cy'u Rwanda iyi manda y'imyaka 5 n'ubundi iri imbere n'ibyishiro byakomeshkenda bigarukwaho by'umwihariko byerekeranye n'umutekano ndetse na diplomasi hariya kuri Sitade Amahoro n'ubundi aho biteganyijwe ko ari ho hagomba kuba habera ibi birori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye ndetse n'abakuru baza guverinoma by'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse kandi bikabitangazwa ko nyuma y'uko n'ubundi leta Kongo yo yakomeje kugenda itangaza ko n'ubundi itifuziriza ikiza igihugu cy'u Rwanda dore ko kugeza amagingwa n'ubundi leta Kongo itigeze yohereza n'uyihagararira byibuze muri uyu muhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame cyo kimwe na leta y'u Burundi kugeza amagingwa n'ubundi nabagabo cyangwa se nabayobozi b'ibihugu bakomeje kugenda bakubita agazwi kandi n'ubundi batangaza ko bo bifuza kubaha isomo rya gisirikare igihugu cy'u Rwanda n'ubundi gikomeje kugenda gishinjwa kuba ngari cyo kiri inyuma y'ibibazo by'umutekano ndetse n'ibibazo by'ubukene bikomeje kugenda bwugariza ibihugu byombi n'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko akaba ari nabyo bihugu bihana imbibi cyangwa se byibituranye n'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ariko bidacanye uwaka n'igihugu cy'u Rwanda se bitanifuriza ikiza ubuyobozi buriho ku gihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba banatangaza ko rwose bifuza kuba bakora ibishoboka byose bakakubita hirya no hino ngo barebe ko bakuraho ubuyobozi buriho kugeza amagingwariro n'ubundi n'abayobozi b'igihugu cya Kongo by'umwihariko barimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Kongo kugeza amagingwariro n'ubundi komeje kugenda yishakira uburyo n'ubundi ngo yahungabanya umutekano ndetse n'ubusugire bwa leta y'u Rwanda nibyo yari yatangaje cyangwa se nibyo yarutse gutangaza by'umwihariko mu minsi yatambutse ubwo n'ubundi yari amaze gusezererwa n'ibitaro bya hariya i Buruseli mu Bubiligi ni hariya n'ubundi yari yagiye kwivuriza indwara zo kuba n'ubundi yanakwibagisha n'umutima kwiza amagingwa n'ubundi ngo komeje kugenda unamumerera nabi Tshisekedi rirakomeza kugenda atangaza ko uko byagenda kose n'ubundi nta kabuza ngagomba kwihimura ku cy'u Rwanda ngo cyakomeje kugenda giteza intambara z'urudaca ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo kibicishije mu mutwe wa M23 kugeza amagingo yakomeje kugenda ugaragaza ko yangwa se werekana ko rwose wigize akaraha kagiye ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo nyuma y'uko n'ubundi n'inama yabiriye hariya i Rwanda ni mu gihugu cya Angola n'ubundi ni inama yahuriye muri ro abasanzwe n'ubundi ari intumwa cyangwa se ababaye intumwa z'ibihugu byombi ni intumwa y'igihugu cya Kongo ndetse n'intumwa y'igihugu cy'u Rwanda bahuriye hariya mu gihugu cya Angola gushakira hamwe rero igisubizo cy'ikibazo cy'umutekano mukiya cyane ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo kuko bitangazwa ko ikomeje kugenda gifata indi ntera hafashwe rero icyemezo n'ubundi cyo kuba impande zombi zihanganye zigomba kuba zarika imirwano n'ubundi ni ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC bahanganye aho batangaje ko rukiza amagingo yabifuza ko uyu mutwe wa M23 watanga agahenge by'umwihariko ndetse na leta ya Kongo igahagarika ibikorwa byo kurasa kuri izi ngabo z'umutwe wa M23 icyakora ibingibi byari byemejwe ko bigomba kuzashyirwa mu bikorwa guhera ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 turimo 2024 ntabwo uyu mutwe wa M23 waje kuba n'ubundi wabishyira mu bikorwa kuko wakomeje kugenda ubyamaganira kuri uvuga
ko utashyira mu bikorwa ibikorwa n'ubundi byo kuba wahagarika imirwano nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda utangaza ko wo wifuje kugirana ibiganiro na leta y'igihugu cya Kongo ikanga kuba yabishyira mu bikorwa cyangwa se ikanga kuba n'ubundi yakwemera kwicara ku meza amwe n'izi ngabo z'umutwe wa M23 ubwo ikifuza kuba yagirana ibiganiro na leta y'u Rwanda. Rero uyu mutwe wa M23 watangaje ko rero ibi ngibi na hano na hamwe ihuriye nabyo byo kuba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo byagirana ibiganiro byerekeranye n'uburyo ngo hahagarara intambara yo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC gikabasha kuba rero yahagarikwa ngo n'izi ngabo cyangwa se yahagarara ngo leta ya Kongo iganiriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu M23 yatangaje ko rero bidashoboka habe na gato bitewe n'uko yo yifuza ko rero u Rwanda igihugu cya Kongo cyaganira n'ubundi n'umutwe wa M23 dore ko ari nawo ukomeje kugenda ukora ibikorwa by'imirwano ikomeye cyane ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ni Kisekedi wakomeje kugenda rero abigarukaho nyuma y'uko n'ubundi yaramaze gusezererwa n'ibitaro bya hariya i Buruseli mu Bubiligi, atangaza ko nta kabuza katazigera n'ubundi aganira n'uyu mutwe wa M23 ndetse kandi kafite gahunda zikomeye cyane zo gushaka uburyo n'ubundi ngo yakihimura ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se yakihimura cyangwa se ngo yarwanya uyu mutwe wa M23 nkaturutse aho n'ubundi ngabamuteye baturutse n'ubundi. Birumvikana ni igihugu cy'u Rwanda n'ubundi leta ya Kongo idahwema gushyira mu majwi igishinja kuba gitera ingunga za gisirikare uyu mutwe wa M23. Ibi byose rero n'ubundi kwa bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye mw'abantu mwe komeje kugenda gituma n'ubundi umwuka uwo ukomeje kugenda uba mubi cyane. Hakomeje kugenda hagaruka ku makuru akomeye cyane n'ubundi avuga ko cyangwa se yerekeranye n'umutekano udasanzwe ukomeje kugenda ugaragara hariya kuri Sitade Amahoro, aho biteganyijwe ko mu kanya gatoya cyane ibirori biraza kuba n'ubundi birimbanyije cyangwa se bitangiye kuba n'ubundi byashyuwe mu buryo budasanzwe, dore ko ari ibirori byamaze kuba rero byakitabirwamo n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 22 bihugu bigiye bitandukanye ndetse na za guverinoma, aho rero kwiza amagingwa bose ari abayobozi baraza kuba bari mu banyacyubahiro bakomeye n'ubundi baje kuba bakifatanya n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu kumushyigikira muri ibi birori byo kurahirira izi nshingano aherutse kuba n'ubundi yatorerwa zo kuyobora igihugu cy'u Rwanda indi manda y'imyaka 5 iri imbere. Kwiza amagingwa rero ni ibirori n'ubundi biteganyijwe kuba n'ubundi byatangira mu kanya kari imbere, ndetse tubizeza ko turakomeza tubibagezaho biciye ahangaha kuri Wikipedia TV. Cyo tugusaba nta kindi kandi usibye kutwereka yuko turi kumwe ugakanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho ngo muri comment bijyanye n'amakuru tugenda tukugezaho biciye ahangaha kuri Magic kuri Wikipedia TV. Cyo tugusaba nta kindi komeza utwereke ko turi kumwe ukanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho ngo muri comment ubundi tuba na 3 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye byose bitambuka ahangaha kuri Wikipedia TV. Turabakunda cyane, reka tubabwire ngo mu kanya kari imbere n'ubundi turakomeza tugenda tubagezaho uko umuhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame uraza kwa n'ubundi umeze. Turaba turiraho hariya kuri Sitade